Assalomu alaykum, Backtest'te başlayız. Biz hazır bir izделка qilamiz. Logikasi полностью tushuntirib berem. Так, bizdeki обычно birinchi bir aylık iframga kiramiz. Bu жақта максимальный минимальный балларды belgilеп алабыз. Ближайший фрактал, минимальный фрактал. Неделяға kiramiz. Неделяда bizde ближайший неделяның минимальный базасын снятия беріп неэффективностьтан реакция болып жатқан екен өйдік қазір. В данный момент рынокта. Покупкаға более комфортныйраак сделка. Так, дневной таймфрейм боюнча уже продолжал была неэффективность полностью игнорылышкан рынок. Ближайший фракталын снятие алган өзүнүкүн. H4 боюнча бизде SNR'га закреп болгон IFAV'га бар неэффективность бар. Значит, ылдыйкы неэффективность олардан покупкага карасак болот рынокто. Так, ближайший фракталды белгилеп алабыз. М15 таймфреймге киребиз дагы биз уже торговляны карасак болот бул жерден. Азиатская сессия açılanından торговля ошо. Так, лондонский сессия чыкты. Азиянын үстүнө закреп болду. Азиянын фракталын снятия кылды. Бул жакта биздики так, IFFG бар, эффективность бар. Бияктан тройной алып койсок болот эффективность. Так, покупкага киребиз. Модель бар. Бирок Азиянын ылдыйкы минимальный басым полностью снятия кылган эмес. Просто бул жактан азыр биздики модель чыкты полный. Эгерде ылдыйкы минимальный базаны снятия кылганда биз 2% риск өтөткөнгө болмокто. Так, көрөлү иштеп беришим. Так, биздики азыр американский сессия пока чыга элек рынокто. Американский сессия чыкты. Так, бул жерден карай турган болсом, американский сессия Лондондун максимальный базасын снятия кылды. Разворот көрүп жатсам болот бул жерден. Значит, ылдыйкы ликвидностьтер снимать эткени келиши мүмкүн болуп турду. Так, эмне кылсам азыр? Запас менен стоп-лосска койсом болот. Так, запас стоп-лосс 1,5 миңге коюн. Take profit $3,000. Üstünkü fraktalga тең болуп кеткен да ошондо. Так, $5,500 стоп-лосс. Давайте көрөлү. Азыр мен бияктан закуп кылам кайта. Лондондун минимальный базасы эгерде снятия берип реакция берсе покупкага. Так, Лондондукунан снятия берди. Реакция бар. Давайте Азияны көрөйүнчү. Азия кандай иштеп берет. Так, Азия азыр түп түзөлүүдө кетип калышы мүмкүн. Эмнеге дегенде так, рынок Лондондун минимальный базасын снятия алгандан кийин SNR'га закреп болду. Неэффективностьтан покупка иштеп берди. Давайте Лондонду көтөлү. Дейсиз, покупка киргенге вариантта бир жагынан. Так, Лондон бизге эч кандай шанс калтырган жок. Түп түзөлүүдө кетип калды. Кайта американский сессияны күтөбүз. Американский сессияда снятия жок, бирок покупкага прям идеальный модель бар вот. Бирок снятия болбой калган үчүн мен албайм да покупкага. Вот ушул модель болмок экен гана. Снятия керек экенби бизге рынокко, чтобы иштеш үчүн. Вот. Так, ылдыйкы модельдерге кайта келип атат. Мен оюмча снятия кылып рынокко разворот алышы мүмкүн. Азиатский сессия чыкты ошо рынокто. Вот. Время токтоттум. Так, снятия бар. SNR'га закреп бар. IFAV'де неэффективность. Давайте неэффективность менен иштеп берген көрөлү. Анан жөн эле алып бербейчи. Так, соотношение 1/2.
менимче нефиктин неске келиши мүмкүн рынок толук түрдө. Келбей калышы да. Так, бияктан опасный болуп жаткан нерсе эмне болуп жатат? Рынок ылдыйкы ликвидностька келиши мүмкүн. Эмнеге дегенде ПДХны снятие кылып, рынокто реакция болуп жатат. Ближайший СНР зона бар. Давайте лимитканы пока алып турсамбы. Мейли. Модель бар, модельге көрөлчү. Вот, стоп-лосс. Келиши мүмкүн болчу, келип берди рынок. Лондондун немемди басы снятие болду. Американский сессиядан. Так, американский сессия бизге азыр эмне бере алат? Уже рынок Тихоокеанский сессияда жүрөт в данный момент. Азиатский сессия чего-то комфортный эмес покупкага пока что. Давайте Лондон күтөбүз. Лондон бизге эмне берет? Так, Лондон жакшы. Бир снятие кылды. СНРга закреп болду. Неэффективность аркылуу иштеди. Прям Азиянын внимание басын снятие болгондо идеальный болмок экен да. Мейли. Бул дагы биз үчүн жаман эмес. Более комфортный сделка болуп эсептелет мен үчүн. Эгерде ПДХ келсе мен безип отоп калам. Рынок ПДХга келиши мүмкүн оюмча. Ой. Дайте. Баштайлы кайта. Логика туура эле просто торговля биздики кичине кармайт этет. ПДХ чейин алабыз уже соотношение рубль 1-2. Полная ликвидность, снятиялары бар. Ох, жакшы. Вот мынакей. Лучше вот мынакей ылдыйкы эле ликвидностьти күтүшүм керек болчу да. Бияктан менде 2 ошибка болду. Вот. Ушул позициянан ушул позиция ылдыйкы ликвидностьтин снятиясын күтпөй заранее кирген болчумун сделкага. Үстүнкү ближайший хайларды снятие кылып туруп эле ылдыйкы стоп-лоссторго кетти да. Эми боковой движенияда көбүнчө ушундай движение болот. Меники боковой движенияда дайыма мындай да. Ылдыйкы ликвидностьтин снятиясы и потом покупкага. Вот мына ушул жерлерденчи. Вот. Мен биринчисин колдонгон жокмун, экинчисин колдонгон жокмун. Азия анткени мен үчүн аябай слабо болду. Мен айттым. Бияктан Лондонду алдым, бирок ылдыйкы ликвидность мен сиздерге айта кеткем, керек болчу деп. И Лондон американский сессия как раз ылдыйкы ликвидность снятие берди. Бул жакта бизде СНР бар, покупкага неэффективность бар. И ушул зона боюнча мен уже ПДОны дневной минимальный баны снятие алгандан кийин более уверен болдум. 2%, 3% рисковать этсе болот, а депозиттан эмнеге дегенде бул жактан биздики ылдыйкы ликвидностьтер полное снятие, үстүнкү ликвидностьтер снятие жок болчу. Вот покупка кирдим и депозитта 5% зарабатывать эттик общий сделка. Давайте уже менин сделкабыз токтотолу. Эми сделка прям идеальный болгон жок, бирок жакшы торговать эткенге болот. Так. Күндөн көзүбүздү прокачивать этебиз. Win rate 2-2. 2+2 минус. Так. Соотношение прибыли. 2 күн прибыльда сделка чыгалыптыр. Средний время боюнча 3-4 саат боюнча убыток чыгалыптыр. Бул жактан көрсөк болот, башында биздики торговля окшошкон жок. Сентябрдын 13-үнөн баштап сентябрдын 18-инче торговать эттирбиз. Так, аякка мамит биздики жакшы болду аябай. Баарыңарга ийгилик, ассаламу алейкум.